Nyen alus seneman mewah, nyen alus seneman bunga, nyen alus seneman mota 99,9%, Bolo naluk nyak medeman ngajak kok orang iya ajak Bang Idiona, orang yes Bang Mercedes, orang oke Bang Cherokee kan. Ian kepuro ngangon putih kuning. Oh ian kepuro udah kuning, putih kuning. Putih lambang kesucian, kuning lambang kemuliaan. Putih tongos ne kangin, kuning tongos ne kau. Ian kepuro sing ngangon putih kuning, sing nawang kangin kau. Ian lengar bagian depan, artinya ki EQ tinggi, pengetahuan luas, si pinter. Asal luar doang pasti di mana lengar. Aman lengar di dhuwur ne, operse ilmu mental tinggi bagian cewek kuat. Aman lengar di durene ayan-ayanan. Wah bukonyo lengar si stres.
Om kesamun
Somo Dewa sarwa prane kita angkara mojo sarwa papiyo palo ya sada siwa om rangring sak Brahma Siwa Ditya iya namo swaha om repri segala sanging-aning apermanu swastaya paripurna natan kejauhan dening pangile-ile Jananiru petarwanti ande mongalaning semah inglun ripadana sirayang lamakane nadan kekening sot-sot upadara kuasaniru paduga betara aglio Wadio pir pinten gati kunang ari lawasi kang kalanir mijil saksana mijil sangyang suniantara kodi gelap sumrasah anu suping randu porajeng menalu Ayo kumeter marikanang ikang pertiwitalu wapah teje bayu akas lintang terangkan moang surya jan aglio Saksana mijil sangyang ringgit tiad molah jar sawetaning tinuduh di sangyang pramuka winguni wit winikanir sangyang guru riku paruan dari sepero tingkah kira sawetaning sampun jangkep marikanang ikang sabte kandeng Wangi ketaniru pagawan Balmiki kalungunipuro aglis mijil Soaksana mijil sangyang kawi suara murti tansah dia memunggal punang aduh cari dia Kawi nursita mangki tansah marwan tenikang ayo diel rajin warnaniut wari wijil jarakaniru patih angsu aliman tansah dalam wang dawet risade kalengantan adai nabi prayunyat paling krianu patih agung semanganiut purwan punang patuh cari dia Bedang sarodi saya
darab wanyo tenas buana bujawa pada popo muangang putra raksasa mangan kunapa minum kunang ruah iya desamar lina marmani le pulat ulat ikangka sile pati te suput rabang Nukul kenapa kadang ke jelebo seklek leklek ki. Wah nanti Cing Ujang won menggadang misalnya. Cing Ujang mekemit di pura. Ki nyago apa? Nyago Pertimo. Dewa bangki melog awak ki Keng cai sewai ngerosong widima sakti widima kuasa dewa masakti dewa makuasa bener dewa nyago cai malah cai nyago dewa hilang dewa yang sing jago dewa sing bisa hilang Pertimo hilang dewa di rumah ketelun sing mulai dewanya dewa kompiang ne ramo bangki melog awak ki gering ramo bangki melog ben si orang nama kemit de pusah ben de desa ben de dalam ben de pantit lah pura kemit nanti kurang si cuma kemit dan bisa gawe kakak sing cocok yang si cocok hitungan kakak ada adab Pertimo adab pura kontraan ngado nang pemasok pun pengen Gering ramo cimlong-melong. Patung ciurin nyumah tugu sumah ci kayu gede libat saput poleng di Cenang Sari. Patung jinci saput abo ci pasir gambalan ci dong jangan banyak ken. Wat bong ci di purong ngagak ci makidong idang. Orang itu datungin telung jam. Ramo bang cimlong-melong awak ci Ciore ngipi, keng-keng cini sing adau pangadi adau. Nenen malu lam. Dong kudang kerat ama melembir nak itu. Ian dadi pengide caken melemelahan ngabobungut pang dolantaran mulut badan binasa. Wasita mimitan temanemu duka, wasita mimitan temanemu suka, wasita mimitan temanemu mitra, wasita juga mimitan temanemu pati. Aduh nyap-nyap basah. Asal sing orang kan tutur ngeluntab basah kau. Apa artinya itu? Ulian mungi bisa timpal sebat. Ulian mungi bisa timpal yang, ulian mungi nyamo bakat, ulian mungi musuh alih, ulian mungi masin mati. Semangan-mangan tiuk silet nu manganan mungi nih.
Dua itu, ian mangan tiuk silet, kulit yang terluka. Ian mangan muni, hati yang terluka. Ada yang ngadap order dilati. Dong melam ngerasa umat agama Hindu nyemah patung, nyemah tugu, nyemah batu. Apa sama ada pura jumpra-jumpra jero mangkung ati simpat uyanos lupa. Iyan tadi pengide cang melahan tuh. Masalah agama, masalah yang paling sensitif. Bedek timpat singgung bisa kupak bungut eh. Belek ban ngabog ubud kena gembal tekak bungut eh pinagono ko pipila ko neng. Cang dong sing pedih melam ngeros gitu. Mau sing pedih? Wireh melam sing ngerti bener melam ngomong gitu. Penyak melam ngerti cang nuturin melam. Nutur apa? Nadugas melam ne malu nu bajang truno ngajak Bu Erik. Flashback ngot kisah yang lalu neng. Bu Erik ngoyong di Jawa, melam ngoyong di Bali. Pada saat bulan purnama terang benderang, langit dihias oleh bintang-bintang gemerlap. Sementara melam tidur di kamar yang sepi, hanya ditemani oleh cecak-cecak di dinding. Aduh. Mengingatkan kenangan aku masa lalu. Rindu melam luar biasa sama Buk Erik, sementara Buk Erik nun jauh di seberang sana. Saking rindu tak tertahankan, sampai galang guling pun melam peluk cium dan melam timpahkan. Apakah galang guling itu Bu Erik melam? Bungut. Wirek galang guling itu saat makan kakao Buk Erik ini. Wirek Buk Erik ngoyong jauh di Jawa. Betul, betul. Umat agama Hindu sing ada nyembah patung, sing ada nyembah tugu, sing ada nyembah batu. Ini semua tetap ide Sang Hyang Widiwasa. Wirek ide Sang Hyang Widiwasa meraga wiapi wiopake niru wikaro, meraga acintio tak terpikirkan, meraga suksemo tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karena saking cintanya maka dibuatkanlah beliau simbol pinaka lambang personifikasi ini dong. Gaya nangau pertimo itu pertiwimo contoh ide betaro. Tuh dipekan Sukowati liu jenang adok barong itu udah kesini umak ti. Tuh kasih kemana itu? Tuh nak barong keladap itu. Ian barong itu yang dibeli abo ke puro bakuh pelapas pasupati subo madan sakral subo madan tenget subo madan pingit oh klan cangorin melam pang melam bisa ngerosang cien sakral cien sing sakral cien pingit cien mas cien perak cien temago doa sing kuning ora mas tai bisa masih klan cangorin le bungut dengan doak nih otak nol apa jenang ora kanin kau bangkong buru bangkong lung bungutnya dong jawab klan cangorin melajah malu marah ngomong jelek bungut ingot. Oh bang ada sakral ada sakral jen ada tuaro sakral iya numul de puro makejang sakral makejang pingit iya numul de malun deler Suzuki ya oh sing sakral oh sama-sama umul tapi tempatnya beda si percaya kan Widi cang percaya kan Widi keng jenang Widin je nyak jadi dia mau prekos jenang nih cang nawang sing rupanus nyang Widi mau aja percaya uli rasa tau cang malu takon ke melam ditakon ci melam ten beli es ten asan es nyam goban nyam goban nyam takon tong bisa melam ngeroseng es itu nyam asan nyam bener cang ada seorang es panas yang nak nawang sing Sang Hyang Widi mawin si percaya uli rasa tu tekan di telu tu tri permano bentu tur pasubok ngeluntab basadok koren benda mesuan gitu ci apa dengut agama pramano anumano pramano praktiyaksa pramano
Agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang maca kitab sastra suci buku agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang mirangan paucanan Ida Sang Meraga Sadu Budi begawan penitur siap pesluir itu anu manau cang lautak angon cang berpikir lah cang pertimbangan logis itu kalau dia ada asap pastilah dia ada api tidak mungkin ada asap tanpa api ada kampus gede mewah nih ada nak ngerti nyengai ya sing dini ngerti boleh melam di langitnya bulan bintang mata naik itu nyengai itu kak melam nyengai ada suatu kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang Rago sebut dengan Ida Sang Hyang Widi Praktiyaksa langsung bisa melihat Ida Sang Hyang Widi pangidang Rago langsung ngingat Ida Sang Hyang Widi kengken jarane Sasi wimaning gado mesi banyu nanasing suci nirmala mesi ulan mangkane rako kiteng kedadian riamak yoga kiteng sekalo aduh kumat mah kakau bencingut apa artine cara pane misi di jojo pane misi nening bidu bulan melawar ian pane misi ne puak sinah bulan sing melawar Ida Sang Hyang Widi Meraga Suci lan popina suci angon ngalih lem anggane ngalih kitir ento mau pikat ben gua melaib kitir ne lem pungut ya nget belus pencimuan kakau matan sing hitam bungut sing mel-mel ian kakau ngimang caitan bila secara cicing blak cara apa cicing lah ikeng Tapu melana cicing kita rawasang jangan dilihat dari segi jeleknya kalau kita membilang kangen pasti ada kau yang rawasang jelek pasti ada luwung terus ngeruwo bila do cirano acirano peruso perdano apa mulai jelek apin cicing ada filsafat cicing yang perlu dipetik cicing man filsafat batu tepuk ci filsafat ci maning ngit tepuk ci bang ci filsafat ci brek uyak filsafat neng apa pejabat cicing walaupun dia cicing nilai kesetiaan cicing luar biasa setia apa wira maso cicing itu bang melem ngamah uli cenik kanti gede maso ya bawa melem tuh bosnya bos cicing bos cicing lo punya bos cicing tuh melem yang ngamah uli cenik melem bosnya ke uli jauh bawa melem tepuk ke cicing itu ikut ya silap-silap ini batas melem tanda persahabatnya kan melem luar biasa oh kento melam cicing ketelontai sing uyut bos lem jejabak joy bos lem diwangan melam boyo menjaga diangkul-angkul dikurin melam menjaga siang dan malam biar panas biar dingin dia tidak pernah mengeluh menjaga diwangkal nyaga melam menjangkut yakbuk erik kapluk melam cicing dan cicing ngamul dijo cicing ngamul sing mah mau kuran melam dojo kapluk maro bangmunya jelek kan Bu Erik pengamul ken kesetiaan Bu Erik cicing itu klan cangurin melam adaan cerain Bu Erik cicing itu juangon kuran wah itu cicing ngon kuran dan dong setiaan cicing dulu ada dia pasti ngale Bu Erik tuh mana ngajom kurannya orang nugas tunin tangkel ke pura dan aku nepukun kurannya enep moko selam ponta ngangon kebanyak ketat yang kenceng nyanyi ada kisah dah orang diapit surak kelak awak ya pas gedein kawak ke surak jero mangku tarik tambang bagaimana ngalah ya jero mangku pengen mulai cilek kotok debak pura apa dengan jauh ayah surut ada mulai bimana semon bin ada pekan surut nih iya keladap surut dalam kang mulai pokok kita ya ket hati pada orang yang berngada Abu Erik berngada orang tunin masalah jepit manggon sanglir selam sih barak sih talir misi sepaku manggon aduh ada orang bas ukul nyaca dimpal dong yang cawat kuran bersih sing mampu kok orang tunin manusia labah kurannya orang jauh tepuk makanya cawat dengan orang 16 mesti kancing jauh dong berak kaden Reno aduh
tapi kan yo nak melam sing ten mau do nak sajan kurang ya putih ling tepuk gering putih tuh marolon ceblang marolon letakan bolenan putih langa-langa do kadang rado putih do aduh meh play berat lem Nuna Sugro di tiang padakan pelunguk kira tu murah gede watu lepang Nuna Sugro alungu kalungu ngut maju ngut gak negaji negak kalau ci bisa negak kan menjawab mandung patunya toleh gak kamu toleh Nuna Sugro di tiang para kira tu murah gede watu lepang purun sango matur dengangan pelunguk kira tu mengpung iring jangan tu dikiring bencingah puri ayo dia pura sake wantel sedurung lantur purun di tiang matur sematera saat makan nang ini ratu sampun metangi saat makan nasikin segara tetuaknya nih ratu mangdoeling ring sejarah-sejarah ring babat-babat ring kawitan-kawitan sendirian Iratu sendirian pecah ke putra antuk ide sang raja putra ide sang megonado putran sang Prabu Rwana ratu ning lengkau di raja dawak jagat lengkau ning nyager baso kau wong ide sang Rama Dewa ketaning baru bojong kemekjang Ajin Ratu Sedo jongwo sedo kakiang Ratu Sedo banyak padam gumiwong kau wong ide sang Rama Dewa ketaning baru bojong kemekjang Raris ledang ratu ledang kaki yang ratu sane melingik ring sabto pedalo Sugro yang itu begawan somali ledang yo nyingaken panegara ruwe rusak raris kacingak ratu kering bencingah puri lengkau kanton alit barak das tetah balen kreo ratus ratu keruduk ke pelayapan ke tengah alas pebuatnya memang do sampun yang pegat waris lengkau rikau yang tengah alas ratu kau di kayum ke di kenyonyo kapen satu gajah petang gumini kecilaban debatan angso di makam mawin ratu persengan sang angso aliman yang so ngame ratu gajah ngicen nyonyo tuh Sugro sampun ratu dur Raden ratu katuran mariki antuk kaki ang ratu ring ido botalo ramo mangdo ledang ido nuduk nyayut ratu saat ngangen parakan sagen putra tetuak jane ratu maluning ring ngahe ngopi dab-dab nangis gumi catur nayo sandi catur pariso panco siti pamit darmeng Prabu asto brata ratu mangdo pawikan dua ni ratu kemulan putran sang wicaksana rares ratu uruh wirarah widagdo pratnan Laris ratu kepersengan sang Nawa Suro kangkat dados patih agung tiang klian desa isangut klian banyak ya gua kan demut sampun iku wis wecane do dalu ramo ring ratu sane mangkin dados metanang wejem dadolanoe Tulio kadi kemudo tanpa banyu satu-satunya kirangan Tulio kadi suryo keliput dening megoja kerem-rem dadolano napi kirang napi tuna pangkengken buen nyen bani dini dia yo puro banyak bojoge nyen piwang nyen tempang nyen plang-plang sing ada bani lihat sing ada Sugriwo bakalah ya nomen bebuek gentiang orang ibit yang nepuk yang nom dia bajingan jak nguntul lah nom nak ketanjung di batas ya matane ketanjung itu nah hukum malam habis pasang surut pasang ini malu ipun pas pongah pas pelangtang ipun ini tek tangkah di gumi lengkau ngeden kesaktian ipun cak-cak sing kengken bisa domisi nunyal gumi ipun ya nom nunyal gumi ini mangkir aduh dapat jagung tiang klian desok kali ipun semani melihat ingat ben begelip ben depan badung nong karung itu
Pang mangkir siu mangatus pang kudus kan mungut tiang tenlek ngaku duga sibi tiang boreh nih kan Dewi Taro kuran Sugriwo tepokin Sugriwo jak ngelingut Sugriwo aduh tiang lak juang jadi Dewi Taro ngomong tiang kuran Sugriwo sedang ngomong apa pun nyang dengar kakak sing somongut kakak sing icek tangkangut sekarang aku jadi di kalian desa jem jenak lu paan kakak jenak lu gabak kakak cek tekelanut cek tekeladeng kakak menghina dan lu dong sing ning lapung pojiwo supaya nih sing lapung pojiwo pang bareng masih bebegeran aja jadi ke dalon ke mepayah ke bebungahan nyena lu seneman mewah nyena lu seneman bunga nyena lu seneman mota 99,9% koma 9 kalau naluk nyak medeman ngajak aku korong orang iya ajak Bang Idiona korong orang yes Bang Mercedes korong orang oke Bang Siroki kan kalau naluk medeman ngajak aku kemewahan ke Bang jak menek sedan tun taruna menek taruna tun kejang kapsul gitu ben mani kalau seledak nama jangan orang celebodel masuk njek nutup sing kita cuci pas demit kena lo meliang sabun bersih kringkang jak pragat sing urisen kumis tulen layah basana lo kumis ya mah melalui jangan lo pragat meliang sepeda gayung kriot lepet dong sing pegat kabena lo nih nah pikiran, nah pitunong dados pati agung negara kursi paling tegah 9 bulan nampi gaji durung nekan proyek dan belum termasuk dana purna bakti atengo gumiyod dio sertifikat sama ratu pangkengken wen tukang sungsut inayang Hollywood samang kado sadurang cilak kedilem Dodi tan sipi Brahman dari patih nawas itu agli waduh dilihat yang ma bener kaya saturan tersedepung pinarayuda narada singsal patut ratu inapi sira tuanto pangkaja mati risade kala kejadawiyo Yano kabeh natan wani rumikat asing sepakon di tuanto kewaletan sampurna di tuas tuanto san sampurna di tuas tuanto yai apin ba kursi paling tegah apin lah gaji liung sing je kursi kalpak-pak sing je gaji itu nong kampung tamu makejang mayo raw sangau sing langgeng di bumi setegah kaya ba tegah nu kaya raw sang paraan nuju kaya kebancingan negak kaya dilendang ada bojok ngeliwar ngemik-mik bojok nih bujucun sang rawanau dini ngerenet nispes ngali nasi tekor gitu yang raw sang lak adi sawetaning sirituan terumengat pejah ikanang bapu rukanang panwaru ramo dewi dustu ibu cenak nih kaingat kapin nih kena malu kapin unuk kena malu nanang kain mati ajin kain mati kakiang kain mati jongwan kain mati banyak mati mugumi wong iramo dewo tuh lanang tungjang kain marakan kain musuh apa mawin kainnya ngoyong dini nak politik koalisi ada nih pang tawang kain dijek lemah neramo mumpung kain perjalanan jadi yantan pejah kadang legabu tanpa ramusuku kewalu ayu mewarah ring wong wane wedlem sawe daing winayo dahat widus tu ya dada cenak ian sing mati ramo sing jelegau cenak petang jani ngantek semangan iramo dewo mati jak mati ramo dewo ben maningin kau ni bakal ada ratu sinah kaya yang ada ratu di tiang gubernur sangut bupati tau enggak dua kali demut kalau udah cimilan yang ngortangot ini politik teroris nih kupak aku bawa duduk di pesnya tahu kan menghitung pemakat kan sekarang gubernur mana nih
Kacau jani nak juan sambungan banggul nak gosip yang menyebar dan 14 orang kutus orang 16 itu. Ngiling mutinya. Mungkin menghitung untuk makat yang 3 memang nyen. Walau yat no, samangkin juan sampun siki pekayo deh, sampun malih, abakeh mabawasang, wenta nak mirang nak ingat upeng pada celang, ngiring dabang sing, wah yan bang kano yat nang ngiring. Ini dengar, nyasar dengar. Kan menghitungan tuh, pokoknya pedang aja nih ada kesembangan Ramo Dewa mati, biar pada sembangan dia kakak di tim sukses, kan menghitung sang nama surah pakai ratu, kakak gubernur si bupati tuh, dia kaunya angkat misan minon situ, dia kaunya ngama anggaran daerah, mau jodoh, nyasar jodoh, oh pokoknya si bupati kakak gubernur si bupati, oh jual kekuasaan tuh jadi bangun dong, oh coba jodoh, kakak gubernur si bupati gubernur, oh si gubernur si bupati gubernur. Ya gandol ya. Pulas nih. Sesarat-sarat itu aja nguyuk jaduk. Sinawang syarat. Iya Ardo. Kenampies kabupati ya karo Ardo. Nah jungkir balik. Ngali lobi-lobi sonen karuan man. Ngasuk SMS kudang pipis disebut langon di pulsa tuh. Banyak pilih ke, di polling bengong kangken munyen melam jak cerkuau keplog cara sepur sepan ngan di kuping janingan mirip kang idang makpak tumak nguluh surya wasan munyen melam cang nak oko mesaut oko matul dajang maro sing jemaan selah montu jak rentak pemulaan melam dong cising cocok kalau adik gubernur ngon cocok cang cocok mendukung 100% apa buin melam ngon cang nyamong nyak adik gubernur cang nyak cero pancor mataan batu mancang tak petat sekretes nih dong cocok kewalut sedonen melam melangkah ke posisi gubernur canggih deh ken melam pangnya melam cara bebek di punuk nih ken nyipsik bulu introspeksi diri mulak serira penyawa dengan nih SD penyosing tamat. Dong apa kerja mak kayak di sebuah di gubernur itu? Birokrasi pemerintahan penyosing nawang. Nganggap sing karwanta adonang kelubulan kejore melamkeun masyarakat urine tuun. Prostasin ka kobes keras ngut. Tugas pemilihan cala kebidan batal. Begitu, carek madap, tebau madap, ayang kucing memberi kadap daseng. Begitu, angon nombok masyarakat ajak makan-makan, kompanyo beli baju gitu. 100% orang milih kakao. Di sebuah pemilihan umum ukur saya ada milih po. Orang carek madap, tebau madap gitu. Jangan limpung aku sepatu bidan buen. Tuh. Lam, selesai jangan turun melam. Jangan pakai otot, pakailah otak. Ikuti sistem yang ada. Yang supaya raga mengikuti sistem no. Tuh mulu perlu raga aja kan sistem pang menjalan. Do memaksa kendak. Apa buin cara jani masyarakat memilih langsung? Apen jen tim sukses yang mungkin tai itu menjadi mas. Asal tai menjadi encit mungkin lah. Anjang orang melam dobes terlalu ambisi yang ada di pengidecang. Ingat tengah walam. Melam riancang nenakang melam tanbino melam caro kompor. Kompor tuh? Tukang panas dari provokator. Manas-manasan dane gusi pate sang namu suro. Dane gusi pate wan wimo oncang nak dane caro besi. Caro besi itu? Melam caro api. Bor-bor melam sewai besi itu ngancan bor-bor besi itu ngancan panas bahkan melebihi daripada panasnya api. Kalau melam perlu ketahui bau ngancan bor-bor besi itu ngancan panas semakin panas besi itu semakin lembek aluh bengelung.
Maka ukuran cang pedidi cang demen sing panas-panas timpang. Yen bocang panas bakal aluh benak ngelung. Maka tetaplah cang dingin walaupun cang dikompor-kompori. Betawan truk. Kakak sopir jikernet do pesan si menganggu sopir dolas. Janik jak tampi SK Bupati Mani jak jaget. Aduh. Kewah ngajak nak mabuk. Kada nak makan arak kan mabuk, liu mah nak mabuk di gume. Masuk kan wak sugih, mabuk ke sugih. Lah timpali bisa gungkulan kan ke sugih na jumah, angon ukuran. Masuk kan wak duak, niktik tangga, ngapo kali aku, masuk pada yang lirih di gume. Sing yo ingat bahwa ada sengak di atas langit masih ada langit. Masuk kan wak bagus, asing nak luk tebuk, bakat lemas sentuh lemo mabuk di gume itu orang.